Yamira talifusan yang masih kuawai mi fefu Yahova. Mangusa dadagu tolo polokai siamizui balala halewe basa dada bakana YouTube YKB basa liasan re. Foto le tangir nusi darmali mangandita. Masuno de me amal balangima manda sahogele minotola tehege khema ya daa ba kubaso babawangir nusi darmaliu. Manda ko soaya ena hamani amoni same khema fatua ena tola aboto badadema darmalima andre batola mafaluaga ya pangawalan di babaya dangama. Badaizo aya Yesu Kristo mangandreka yaki. Yamira talifusa sitobali ang renuada makhe sino mufana bambuku renungan wasiat tehala moroi bazura heberai of faza 2 ngawasisara irugi disiwa. Siaan yang renusida moroi bangawasi ene imane badae. Hadia niha wa iter tedeu ba ononiha wa ufaigi iya. Yamira talifusa nyo masiem so sama sa teolog episkopal ba Amerika tenia Philip Brooks. Imane Yesu andre ava fefu hadia ia nilaunia fatua so ia bagulidana bano babang Roma kheda ebisa pohalewe lobalangi baba auriniha. No ide ia lobalangi banosiniha. Ena tola ifazawa yawaniha sino aiku bahor. Itolo ena sinangea tobali ono lobalangi ni omasirnia. Hadia ni hendrege sanura surah Hebreu andre baya iya dae. Wa Yesu andre sinruhu ono lobalangi. Sangai halewe lobalangi. Ba basi tambai ba sinruhu noto bali ia nasiniha sifagele kheda. Itaga ngavale ba makau babo salahini niha babange fa niha moroi babang huku hore bergorosa. Berni launia andre bano ifotakula ia lobalangi lahemi basumani. Yamira talifusan yo masio forrege wa ibua po masih lobalangi ni temada. Hewa tenga sinangea inae nadali gamuatada. Ye falka da horoda bakunononya Yesu sino manehe to bali numana bawang helia ita. Andre yamira talifusa data lulu ita ni bohoni ena mohua sisehi ita baba urida baina itugu faudu bai tugu sinangea ita fana lobalangi. Ena tola manguraka ita hobu lobalangi banga vale ni babaya tangata. Mangandri. Manda sahogele kheu ama daromalime sino farongoge khema. Pamandre kheu nene baboto badedema. Pateratrage ibe khema wabele. Ena tola mafaluage ia baba urima. Bangawale ni halau gesima. Ena samo sumange nama bazurukun raka. Badai so ayaya Yesu Kristo mangandreka yatu. Yamira talifusan yo masih irugi dae kangironwa da makhe bayolifu ami wo subscribe like dan faema kana beda tanebe ena foma ta angrenusi darmali itolo ita soaya yadu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.